नेपाल च्यानल सोयाचना दिपी सकल सुगुमी भाजु मेजु पिन्त दुनुगुलन से जोजोलपा नाप लस्कु स्याना चना जी सुशील साई पाखे चिकपिन सोयाचना दिएको दु ज्याजो ठुगु वाले ठुगु ज्याजो प्रत्येक शनिबार बनिसिया च्याटाइले अलि रिपिट टेलिकास्ट सोमबार सुटेसिया झिन्सटा इले व बुधबार निनेसिया सोटाइले नेपाल च्यानल मार्फत सोया दिफे ठुगु ज्याजो संजिमिस मुंगु वाले ठिठी ठासे जुगु ठिठी गतिविधि यात रिपोर्ट या रुपे चिकपिन गुन्याने नेबेगु जुए दक्षिबे नापा हाइलाइट्स वंगु जेठ 18 गते शनिबार सुतेसिया 7 बजे विददोमर बालकुमारी योग समूह वडा नम्बर 8 यलया निकगु शुभ वार्षिक उत्सव भन थ्वे विषय यता कया छगु रिपोर्ट तयार यानगुदु सोयादिस 2076 2 महिना 18 गते शनिबार सुतेसिया नेताइले गुइता दोमार बालकुमारी योग समूह वडा नम्बर 8 यलया निकगु शुभ वार्षिक उत्सव हन उगु जाजय उलेजा मु पहा कथा झाय देवी विश्व दर्शन श्रेष्ठ जु व माननीय कृष्णलाल महर्जन जु पानसे मच्चका हेनादिगु खसा सहायक रथी हेगेन्द्रलाल महर्जन चन्द्र महर्जन व यलम महानगरपालिकाया उपमेयर गीता सत्याल जु विशेष अतिथि कथा झाय दिगु ख नापनाप थिथि मेउमेपे अतिथि न झाय दिगु ख जानकी बजाचार्य जु लस्कुस नचु तयादिगु उगु ज्याजो य संगठन निर्मला महर्जन यानादिगु खसा सरिता अवाली महर्जन जु ज्याजो न्याका दिगु ख फे वंगु 76 साल 2 महिना 20 गते सोमबार खनु सुतेसिया नेताइले बुंगदेया ससगठन कयातगु कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 गछि पेंगो थातवाले बुंगदेया यम मिसयात प्रसाद बेगु ज्याजुला धासा विधिवत रूपमा 22 गते बनी नैकेलान लुकल छगु रिपोर्ट बुंगदेय जात्रा हरेक वर्षया ज्येष्ठ महिना तिथि अनुसार झझ धाक हनावा जंगुदु किम्बदन्ती कथा छनु बुंगद्य थगु थासे विराजमान महाबले तान्त्रिक बन्धु दत्त थगु तन्त्र विद्या सोबले बुंगद्यला कीर्तिपुरे थय मेसन निमिसनाप प्रेम लापे व्यस्त जिया चंगु खनादिल जात्राया साइट फित्यंगु अवस्था वैकला बुंगद्य त फया फत्तले याकना उपस्थित जिता इना फेनादिल वही इनाप कथा बुंगद्य लिहा वेथ्यबले वस्फल्या य ममिसा वस्फल्या त लिहा छे माने मजा चंगुजुल अले बुंगद्य न हरेक वर्ष जात्राया पेनु नेहव नाप्ला वेगु बचल हना बल्ल अन बिजागु थैगु धापुदु उब्ले निसी हरेक जात्राया पेनु नेहव लोकेश्वरिया प्रतिनिधि कथा जवे चोनिम पांजु थौ तकन किफ्ली पेंग था त्वाले वना वोया भुई प्रसाद तया बुंगद्या यम मिसाय रुपे छमक कन्या त नकिगु चलन्दु सुगुमी भाजु मेजुपी ज्याजुले आरासा दिपाई जुइतेंगुदो तो बजा हाकको दिपालिपा हाकन ल्यादनिगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट छिकबिनु न्यानि न्यबेगु हेजि आरासा पल्क दिपा सोगुमी भाजु मेजुपी तो बजा हाकको दिपालिपा हाकनस्क छिकबिन द ज्याजुले लस्कु स्याना जना ठुगु ज्याजु संजिमसा मुंगुवाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि यात रिपोर्ट रुपे न्यबेजनको ख थ्वे वंगु 2076 साल 2 महिना 23 गते बिबार ये यंगा नाप इकु बाले नासद्य देगया जिर्णोद्वार छिरेका छगु ज्याजो यासे उगु देगया उले ज्याजुल वहे विषय यात कया छगु रिपोर्ट उगु नासद्य ये देय न्यागुत्वाले चोपिन्छ मानेना वयाचंगु ख उगु ज्याजो या सभापति नासद्य मन्दिर जीर्णोद्वार समिति नाय राम महर्जन खसा मुपहा कथा माननीय संघीय सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विशेष अतिथि कथा माननीय प्रदेश सांसद डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य व काठमाडौँ महानगरपालिकाया मेयर भाजु विद्या सुन्दर साक्य अले अतिथि कथा वडा नम्बर 21 या नाय भाजु उदय चुडामणि ब्रजाचार्य व हनुमानढोका दरबार संरक्षण समिति प्रमुख उदय बहादुर पसखल व न्यागु त्वारे यापी थकाले आजुपी छायदिगु ख
उगु ज्याजोले अर्जुन महर्जनजु लस्कुस्नो चो तयादीको खसा ज्याजोले पहा कथा झायदिपी सकलसित सम्मान स्वरूप खादा स्वामा सिन व ब्यास्न वितरण यागु खधासा मु पहा कृष्णगोपाल श्रेष्ठजु पानसे मच्चका व शिलापत्रया उलेजा हेनादिको ख उगु ज्याजोले सकल पहा पिन्त मतिना चिन बिगु खसा ज्याजो बिन्दोद महर्जनजु न्यागादिगु ख थै जेठ 24 गते यलया तमकद्य लिख ताम्राकार समाज भवन ज्याउलेखेले उपत्यका जल सम्पदा संरक्षण या सवाल या विषय कया पुखु राजकुलो व हिटिया विषयले कार्यशाला गोष्ठी जुल छगु रिपोर्ट थोहे वंगु जेठ 24 गते यलया तमकद्य लिख ताम्राकार समाज भवन ज्याउलेखेले उपत्यका जल सम्पदा संरक्षण सवाल या विषय कया पुखु राजकुलो व हिटिया विषयले कार्यशाला गोष्ठी जुल उहु ज्याझोया सभापति ताम्राकार समाज नाय रविन्द्रराज तामाकार ग्रहण आदिको खसा ज्याझोले माननीय सांसद लवित व तिथि संघ संस्थाया प्रतिनिधित्व पहा कथा झायदिगु ख ताम्राकार समाज गोसा गोगु उगु ज्याझोया त सम्पदा पुनर्जागरण तथा संरक्षण समूह गोदावरी पाखे सह आयोजना यागु ख प्रशान्त माली संयोजक जुगु उगु ज्याझो राजेश बजाचार्य जु न्याका दिगु ख थै वंगु जेठ 25 गते शनिबार नेवातेस परापूर्व काल निसे हनावया चंगु सिटी नख ठुगुसिन झझ ढाक व चटामरी व थिथि परिकार नया हन थै विषय त कया छगु रिपोर्ट झी नेवा तेस सिनाजा यागु नीति शक्ति सञ्चय यागु उद्देश्य ज्येष्ठ शुक्ल खस्ती यादि खुनु सिथि नख हनावया चनागु ख सिथि नखया त कुमार खस्ती न धागु यै सिथि नख ज्येष्ठ शुक्ल खस्ती खुनु हनावया चंगु दुथासा थोहे खस्ती शब्द अपभ्रंश जुया सिथि जुगु ख धैगु मान्यता न दु थोहे सिथि नखया दि खुनु कुमार यागु जन्म दि कथन नालातागु खने दु थो दि या त भगवान राम रावण या त युद्ध त्याकुगु दि कथन क्यागु यै अथेहे बौद्ध मार्गी पिन्छन थो दि या त तस्काहे महत्वपूर्ण दि या रुपे क्यागु यै थुगु दि खुनु भगवान गौतम बुद्ध धु व धु या मस्ते त शरीर ला दान्यना निर्वाण जुगु दि या कथन उल्लेख दु थो सिथि नखसिदेका सिनाजा सुरुजिगु जिया शक्ति सञ्चय या नीति व छुया नेगु चलन दु थुगु नखबले भ्या मचा तेत सता व चटामरी नाप नाप थिथि परिकार न देका नर्कीगु चलन न दु थुगु दिखुनु लय मुहान्य त सफा सुगर याना कुमार यागु जात्रा यागु न चलन दु सोया हेदिला वंगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट आरासा ज्याजोय इन कोचातेंगु दु मेगु वाले मेगु थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट न सिकविनिगु न्ह्यने न्यवेगु हेजि तासे जी सुशील साइन ज्याजो पाखे बायावनिगु जम्फना चना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया दिस सुभा